Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu dal ram sang ralte Karkalta thole ni tangatan Presbyterian Commission thunei tu sang ber synod inkhom pui chu zadin hian a tiak don synod inkhom puya hian nilai ni tang khan palai ten ro rel tanin nimin khan zo filania Anthurel zinga hian Aizawl marchak Presbyterian tangalut le synod executive committee SEC lo rel to synod nuai thok tu ten fa an nei wanga cholan lak thei chung ti punrot na chu soi ko pania SEC tangarot ta angin maternity leave hi niza somre ni to se ti in kumsani somni panga tanga man tan turarem ti ani chimchak presbytery thu rui lo te ven konga malak rot na chu pomania SEC bo zui turati ani uchuak taka taksa phola na re theina na malak tui chang presbytery rot na chu mani ko thana theu malak ni se te ani a Sunday school kai kim choi moina siam bel rot na tui vol presbytery tanga lu chu tha te ani a SEC bo zui tura da ani a Aizawl chimthlang presbytery tanga lut no pangte thu oi zertir chungchang po SEC lo bo zui ta na da ani Hebaka hian Council of Churches in Mizoram Puala Specials Sunday siam rot na chu an rot na angin October tha pathian ni voilena remti ania Presbyterian English School thazoka enkol dan tur chungchang rot na chu tha ti ania SEC in lo bo zui se sinota ron thlen le ro seti ani Central KTP leader Tharatan Reverend H. Lalom Puya Sakor Tui Chun Chu Pomania Cancer Hospital Chaplain Quarter Nei Rotna Aizawl Marchaka Tangalu Chu Malak Megna Ani Atia in Shilfiania Mizoram Cross Lian Synod Budget Da Chungchang SCC Tangalu Chu Thati Ania Finance Lambo Zui Turati Ani Nilai ni nomination committee to khom chuan kumsani somni panga synod inkhom pui program le pui pa tur te an poma pui pa tur te chu moderator Reverend John Raldo Sanga Bethlehem Venglai Secretary Senior Upa Vanal Soma Siak Eng Ramthar Tlang Veng le Secretary Junior Reverend Mizo Mangya MTC Finance Officer Reverend Dr. Kela Lom Zodale Reverend Vanal Zuata Statistician Upa Dr. Vanal Zara Khatla Senior Executive Secretary Reverend VL Loyashan le Executive Secretary Reverend Dr. Rosiam Yanatau Chong te anni Kumsani somni pathum somni palia kaushan den mun report alandanin Presbyterian kaushana hian Presbytery Samli Pasari Pastor Bialzat Zathum pali le tual chung kaushan sang khat za somrok oma minister zaruk pathum amin kaushan upa sanga zakwa somrok pathum anom buka kaushan member nuai ruk sing thum sang kwa le jani somriat pakwa amin member nuai thum sang kwa le somnga parok chumi pani a nuai thum sing thum le jani som thum pathum chumai chia anni Lunglei Officers Club LOC member ten lunglei khopui chunga mere theile khosak harsa ten kumsani somni pali Christmas lim dakan man theina na tan puina tur suman tho khom Christmas charity cheng noi khatle singa chunimin khan wai me sapet quarters lunglei shoi tu te kuta amamo te ne na an lo hlan chona ta nan hlan Charity subin hlan huna hian LOC member te baka sapet quarters wai me tangin secretary treasurer le finance secretary te antela tan puina sumi sapet quarters wai me chuan Christmas walk ve ta lunglei khopui chunga khosak harsa tan pui ngai ta ne na atol danin an semdo na ni Nimin Tlailam Khan Chief Secretary Pukhili Ram Meena kai shwayin DRDO Conference Hall kai fang tlanga Champhai District Sarkar Pisa ho tu te an thukhom Pumina chuan Champhai District chu mun nuam takani thu soyin district po tu kong pui thatak an nei chu alomom hle ni ti a Champhai moina le kong tha te chuan mi pui te mason na le nun ol samna thlen se du thu soi bokani Champhai borsa po VL ram liana chuan Chief Secretary in Pisa alwa nurei lo te a Champhai District at lo chu lom thu soya Champhai District mun sang te a soi fia bok Hehuna hian Champhai District chunga handholding policy kalpui dante Myanmar ram le chungchang te bolho song bol dante African swine fever chungchang te eng chungchang te le ria katana sorchi thlai chungchang te soi howani Lunglei District Pol sang Changrwal Lunglei NGO Coordination Committee chuan Mizoram Sarkar in din tur State University chu Lunglei a ngei din ani theinan malak ni se anti
lunglei NGO Coordination Committee hi zirtom ni khan an thukhoma National Education Policy in State and State University la nei lote kumsan e somthum pangma a State University nei vek tura ati angin Mizoram State University chu lunglei din ani theinan zia ka sarkar ne na thlena a hlotin theinan thei top a bozui ni sen ti a lunglei NGO Coordination Committee chuan State University din na atan hian pukpui VC in Mizoram University Southern Campus atan ram an lo pek to chuman theini thuan soya zirna lo tan leilo ka tol po in Mizoram Engineering College atan building sakzo to te man theini thu te sarkara thlenan tumani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei